रोजादार सिंगी मतिंग मगुन यामना चावी थाक यामना वांगी अखोई की रमजान की अर्थ से चाकते खन बाइबनी मुहद्दिस सिंह मुफस्सिर सिंह लेरिबनी रमजान था दमी बिगी पाप सिंह असि चाकते खन की हारिबा चाकते खन बदुगी दमक्ता रमजान थाबु रमजान हाइना थोन की बनी हाइन नुमिचुप आराम घराम पोकलगा अखोई अल्लाह रब्बुल इज्जतना महाकी मंगाल amadi mahako haibe inbagi adugulba idilama phawan na bahot nari basida aina aigi damak aigi apa punggi apa bagi lambi da sum chatlaga lairagadi aikhoida ramzan thagi magun mahaki barkat karamaina lakan aduna nuksir besil nausing mamang ta ki punsi sing adu aikhoi un mapandagi ontholaga ramzan asidagidi aikhoi ki punsi gi maikai thabak khodi makasi onthokpa ai hana sirol chatmi hauji sirol chatlaroisi ai hana miwangang lambi miwangang roisi hauji ai hana huran lambi ai hauji huran ba thadokre ai mi ba awa bidam mi ai awa biro ai quran bu tamlamde hauji quran tamlani nuksir besil nausing allah ki rasul sallallahu alaihi wasallam na ramzan tha asida mahaki amal sing yamna thoina hena tawram mi habese ai khoi khodi mongna mahaki hadis kaya amrumdagi khangabo pham masigi manungdagi Quran Karim ga Allah ki Nabi ga mari leine ba si Ramzan tha asida amuk hene hengalam Hazrat Jibril Amin alayhi salatu wassalam so Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam ki Quran si Ramzan tha khudingi haud halaga haibidi khoi dor tawba ga haina badu adumaina hautarga Allah ki Rasul sallallahu alaihi wasallam tahallami Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam na taram ado riwayat lagi Allah ki Nabi ki aroi Ramzan adudi Hazrat Jibril Amin alayhi salatu wassalam na anira kana Quran si tabi ki haibagi riwayat sulai manam masina Ramzan tha sida alim singa ulama singa muftiani kiram singa ikoi naksinaraga Quran ki bukhangna Quran lu mayek sengna solhauna ba Quran ki artha amadi Quran ki pautak sing khanghauna ba loina khangba ngamdraga so ai ki punsi da changdaba yadraba adugum ba pautak sing adudi ikoi khanghauna ba hona se inshallah masibo khanghaudagadi hayeng Allah ki manak ta ikoi pa khom ama ba piru na ba leiro Ramzan tha ki matam asida ikoi ayukta thengna tumba aduga ikoi ki zahar maya da hogatpa asugum mathap osi tongthok अखोई अल्लाह की अया रमजान था सिमक्ति अखोई अया मागी मतम असी कुरान सोनबदा तिलावत तौबदा जिक्र तौबदा अबदी अफब थबक तौबदा सदका खैरात तौबदा लाइरब सिंगी मतिंग पांगबदा लेलहौ गे हाइन अखोई चपचा बोरे म लोमिनस अखोई मतम जी सिंदोक लगा अईगी नोमगी ओइबा अई कुरान अदुक सोनगनी अदुगा अईगी तस्बीह अदुक चतकनी अई अफब थबक अदुक तौगनी हाइबिस अई मतम खैदोक लगा हारि मतम अदुदा इन थब अतोप को लोजन हंदना अखोई रमजान था असी यामना फजबा यामना निंगथीबा अदुगो महियान बा रमजान हाइबदु ओइना होना मिनसी इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ना कोई खुदिमको मांगना पिबिरेबा रहमत की था बरकत की था शैतान सिंगु फाजिन बिखरबा यपी लोबिनब लैत्रबा निंगतमनन अफब तौबा यारबा था सिदा अखोई मतम मंगहंदना अदुगुबा अल्लाह ना पांबा था अंदा रोजा हेनबा अमदी अफबा अमल तौबा सिंग अदुगी मनुंग सलहन बिसनु